دما خوش ببینرین هجا ایرو 6 نیسان 2023 روزان روزا پیشمی بویا رو گشتنی هر سرکه و هری بالکشین ل سرانسری جهانی رودانه امی هول بتن جاره کدن دنا و 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هجا دما حساب پرسینا ج رژیم فاشیستی AKP MHP نزد به هم وقتی وی پارتیا چپ آکس که لز دای خبات نخوین هل بجارتنی پارتیا پشت ایله بروی آخواه لباجر بدلی سیشی وکر لور پیام حساب پرسینی هات داین لآلیه کدن تاوی وانگ شدانان به نزبونا دما هل بجارتنی را ایریشن پرووکاتور جی دردکبن پیش پشتی پارتیا ای ساعتین صبح ایریشی آواهیا جه پیال استانبولی هاتا کرن. لترکیه و باکوری کردستان پشت 38 روزه دن و هلبجارتنین گشتی بکوره. جبو تکبرنا فاشیزمی هلبجارتن وکا فرسندک سرکت دیتن. دوی چارچوبه ده اتفاقا کدو آزادی خباتین خواه برفره کریه. دنوا اتفاق ده جی و پارتیا چپا کس بلوگویا خواه بکوه هلبجارتنی. پارتیا چپا کس لناوندا بدیسی büroya hilbijartinê vekir. Serokê giştiyê Partiya Demokratîk a Gelan Mithat Sancar û şandeya pê re beriya vekirina büroyê li navçeya Nûrşînê hatin pêşwazîkirin. Piştre jî bi konvoyekê derbasê büroya hilbijartinê bûn. Yeşil Sol Parti ile seçimlere gireceğiz. Sancar di bernameya vekirina büroya hilbijartinê de axı vê o got. Emê dibin siya vê darê de bigêjin hev. Şevê din jî Partiya Çepa kesk li taxa Bahçeli evlerê ya Êlihê büroya hilbijartinê vekir. Merhaba sevgili Batmanlılar. Merhaba değerli halkımız. Hesteruka giştiya Partiya Demokratîk a Gelan Pervin Buldan û şandeya pê re tevlî vekirina büroyê bûn. Vekirina büroyê veguherî Şahiyê. Boldanê got ev büroyên me dê ji bo siberoja me azadî û edaletê û ji bo bidawîbûna bêhiqûqîtiyê rolekê mezin bilîzin. Em bi gelê Êlihê bawerin, em bi we bawerin. Em ji dil û can bawer dikin ku Partiya Çepa kes dê di çardeyê Gulanê de Êlihê bike 5-0. Bi nêzbûna dema hilbijartinê re derxistina alozî û peyamên rejîma AKP MHP tûj bûne. Bi van peyaman re êdî navendên partiyan têne gulebarankirin. Piştê êrişa li dijî navenda Partiya İ îro li Stenbolê êrişî avahiya Partiya Komara Gel ê CHP hate kirin. Seroka CHP ya Stenbolê Canan Kaftancıoğlu têkildarê êrişê daxuyaniyekê nivîskî weşand. Îro saet derdora pêncan li dijî avahiya serokatiya CHP ya Stenbolê ya li devera otoreya Temê hewildaneke êrîşa çekdarî çêbû. Li gorî îfadeyên polîsên nobedar û peywendîdarê ewlekariya taybet ê avahî 6-7 gule hatine berdan. Li gorî tespîtên destpêkê tu gule li avahiya serokatiyê neketine. Lêpirsîna dozgeriyê ya têkildarî bûyerê didome. بلد روژا دوامین ده هیزین اولهیه ین اسرائیلی به تندی دستوردنا لمزگفتا اقصی کرن هیوا سوریا فلسطین راگاند کو ده بویران ده هری کم 6 کس بریندار بونه. شویدن جارکدن لقدسی یا اسرائیل نابرا هیزین اولهیه ین اسرائیلی و فلسطینیان ده پفچونان رودا. ناونیشانا پفچونان جارکدن مزگفتا اقصا بو.
دنوچەیە چەپەمەنیا ئیسرائیلیدا هات ئەدیعاکردن گۆجوانên فلەستینی li mizgefta Aqsa barîkat çêkirine û ji wir bikevir û fîşekên hewayî êrişî polîsan kiriye. Her wiha nûçeyê de hat îdîakirin bo vê komê pêşî li misilmanên din ên gotxwest mizgeftê bi terikînin girtiye. Ajansa Reutersê diyar kir got polîsên İsraîlê hewl daye bi zorê hin kesan ji mizgefta Aqsayê derxînin û di dema vê yekê de bombeyên deng û fîşekên lastîkî bi kar anîne. Di daxuyaniya gojaliyê navenda mizgefta Aqsayê ya li Urdunê ve hat dayîn de hat diyarkirin got hêzên ewlehiyeyên İsraîlê beriya got nimêja terawîhê bi dawî bibe ketine mizgeftê. Heyva sor a Filastînê ragihand got bûyeran de 6 kes birîndar bûne. Li gorî daneyên heyva sor a Filastînê rojek berê dîsa di dema nimêja terawîhê de ji ber êrîşa tund a polîsên İsraîlê ya li mizgefta Aqsayê 37 kes birîndar bûbûn. Piştî rewşa li herêmê ji neteweyên yekbûyî, Amerîka, Almanya û gelek welatên Rojavayî peyamên hişyariyê derkedin. Çiyayê perestgehê ku di demên kevnar de perestgeha herî girîng a cihûyan lêbû û îro mizgefta Aqsayê lê ye ji aliyê misilman û cihûan ve weke cihekî pîrostê dîtin. Ha diyarkirin qelebalga xelkê herêmê ji ber ku meha Remezanê cejna derbasbûnê ya cihûyan û cejna Paskalyayê ya xristiyanan di heman rojê de ye ji hêzên ewlehiyê re zehmetî derdikevin. Ji dema ku hikûmeta koalîsyonî ya dibin serokatiya Serokwezîr Benyamin Netanyahu de hatî ser desthilatê operasyonên hêzên ewlehiyeyên İsraîlê li dijî herêma şerîa ya Rojavazê de bûne. Di mehên borî de bêhterî 25 Filastînî jiyana xweş dest da û bi hezara Filastînî jî hatin girtin. Di êrişên Filastînê de bêhterî 40 İsraîlî û 3 welatiyên Ukraynayê jî hatin kuştin. Belîbînerên hêja rêveberiya Taywanê tevî gefên Çînê jî têkiliyên xwe yên dîplomasiyê didomîne. Seroka Taywanê Tasya Ing-wen bi nûnerê Meclisa Amerîkayê Kevin McCarthy re civiya Çînê bi bicihkirina keştiyên şer lê nêzî Taywanê helbesta xwe diyar kir. Komara gel a Çînê bertekên tund nîşanî hevdîtina serokê Meclisa Nûneran a dewletên yekbûyên Amerîkayê Kevin McCarthy bi seroka Taywanê Tsai Ing-wen a li Los Angeles da. And it is critical to maintain economic freedom. Pekînê, Amerîka û Taywanê hişyar kirin ku tu danûstandin navbera aliyan de pêkneyê. Hemwextî vê keşteya balafiran li başûrê rojhilatê giravê bicihkir. Ev yek jî doh piştî McCarthy û Tsai ragihandin ku wê bicivin pêk hat. Seroka Taywanê Tsai piştî hevdîtina bi McCarthy re spasiya Amerîkayê kir û got hebûn û piştgiriya we ya bênavber nîşanî gelê Taywanê dide ku ew ne bi tenî ne. Wezareta Parastinê ya Taywanê ragihand ku Pekînê ji derveyî keşteya balafiran a mijara gotinê sê keşteyên din ên şer şandine ava navbera Çîn û Taywanê. Wezaretê daxuya kirin ku helîkopterên dijî keşteyên Noqyavan ên Çînê jî herêma parastina hewayî ya Taywanê bin pêkirine. Ji bilî van tê gotin Pekînê dewriyeyên ewlekariya paravê ji asayî derxistiye û Taywan jî vê yekê şermezar kiriye. Li ser tevgerên Çînê Taywan ketiye asta herî bilind a alarmê. Wezîrê Parastinê yê Taywanê Tsio Ko-Tsing got, şandina keşteya balafirên şer ê ku yek ji du keşteyên Çînê yên şer asta rewşa heyî nîşan dide. Eger keşteya balafiran ji benderê derkeve, di şert û mercên asayî de divê balafir dakevin û rabin. Mehîn tevgereke wiha nedîtiye lê em çavdêriya wê didomînin. Em vê yekê paşguh nakin. Pekînê beriya serdana Tsai Ing-wen ya bo hinek welatên Amerîkaya Latîn ew hişyar kiribûn ku birêveberên dewletên yekbûyên Amerîkayê re necive. Niha jî çavê cîhanê li ser Çînê ye. Her tevgereke wî bi baldarî tê şopandin. Taywan jî dibêje ew ê tedbîrên pêwîst bigirin. Piştî heft salan careke din Tahran û Riyad deriyê xwe êdî li hevdû ve dikin. Wezîrê Kariyên Derve yê Îran û Erebistana Siûdî li paytexta Çînê Pekînê civiyan wezîran li ser jinû vekirina balyozxaneyan, xurtkirina têkiliyan û hevkariya dualiya di navbera her du welatan de li hev kirin.
ایرو وزیر کار درویه ایران حسین امیر عبداللهیان به هم پیشه خوی عربستان سعودی فیصل بن فرحان را لپایتخت چینه پکین جویا. دانوستاندنین هر دو آلیان به امزاکرنا داخویانی که هفپار جبو برفرهکرنا تیکلیان و هفکاری دو آلی به انجام بو. لگور داخویانی هفپار که وزیر کار درویه ایران بلاف کریا د دانوستاندنان د اشارت به گرنگیا پیک آنین و اکتیف کرنا پیمانا پکینه هاته کرن. هر دو آلیان دیار کر که اوی بازن خورد کرنا تیکلین دو آلی اکتیف کرنا لحف کرنا هفکاریا او لحیه که 17 نیسان ده 1001 هاته بو امزا کرن و لحف کرنا گشتی یا هفکاریا دوار آبوری بازرگانی برهم آنین تکنیک زانست چاند ورزیش و جواناندنی قاش بکن. ده همان دمه ده لسر جنوب وکرنا نونریان ده دما دیار کریده گرتنا تدبیران جبو وکرنا بالیوزخانه هر دو ولاتان لتهران و ریاده و بالیوزخانه لجده و مشهده لحف کرن. هر وها لسر دوام کرنا هفکاریا هر دو ولاتان و جنوب دست بکرنا ریویتین هوایی سردان شاندین فرمی و هن دتاین دن لحف کرن. سعودیه و ایران به نافبینکاریا چینی لسر وگراندنا تیکلین دیپلماتیک که بیتری 7 سال قطن لحف کر. هر دو ولاتان تاوی چینی ده آدار ده بداخویانی که هفپا راگهاند بو که لحف کرن ده دناوا 6 روژی ده پیک وره. او داخویانی پشتیگرن دانوستاندنان این لبغدا و مسقطی هاتن داین. سروکماری فرانسوی د روژا دویمین سردان خویا لچینی ده به سروک ولات شی جینپینگ رجویا ماکرون بوشی گوت اس دوی باوری دماکو هندوکارن نرینا روسیه یا دواره اقلانه ده بدن گوهرتن. ایمانویل ماکرون که ده سردان کسی روشی ده لچینی به سروک چینی شی جینپینگ رجویا لیدر لبر سالونا گل آمازن یا لپایتختا چینی پکینی سلاوی هفکرن. لیدر تکلدار ایریشا روسیه یل سر اوکراینیه لبر کامریان وکری آخوین سر کماری فرانسیه ماکرون جه سروک چینی را گوت از زنم او باور دکم که هند کارن روسیا و گرنن لسر ریبازا که آقلانه سروک کمیسیون یکیتی آوروپایی اورسولا واندرلین جید سردنا خود لگل ماکرونه ماکرون گوت او دخوازه لسر اوکراینیه ببدنگ آوروپایی او دست نشان کرکو هاتنا چینی یا به واندرلین ره اف نیزکاتی نرخاند ماکرون دوه ده اخفتنا خویا لبالیوزخانه فرانسیا لپکینی ده پیاما چین دکاره ده دیتنا ریا آشتیا لأوکراینی ده رولا که گرینگ بلی زده بوم. بلم دربازی فنلاندی ببین سروک وزیرا فنلاندی سانا مارینا استفایا خواه حکمت خواه پیشکشی سرکمار فنلاندی کر هم وقت وی فنلاندی بجداری ناتوی بویجی جبو سیستما پاراستنی بهیز بککتیه تفگری وزارت پاراستنی یا فنلاندی گوت اوی ده سیستما پاراستنا آسمانی ده پرکار نو یم پیویز جه اسرائیلی بکره. Summit last year. لفنلندیا پشتی هلبجارتنو اندامتیا نیتو گوهرتن پیکتین. Syitä on tietenkin monia tällaiseen päätökseen aina. سروک وزیر فنلاندیا سانا مارین استیفای حکومت اخوا پیشکشی سروک فنلاندیا ساولینی نیستو کر. لگوری داخویانیا نویسکی یا حکومت فنلاندیای نیستو استیفای مارین قبول کریه. نیستو داخواز جمارین کر گو حتا آوابون حکومتانو کار خوی دمکی دوام بکن. داخویانی ده هات گوتن حکومت دمکی تنه وبکارن روشانه و لزگین را مجهول ببه. nas apertadas eleições gerais deste domingo. Na sede لفنلاندیای پارتیا کوالیسیون نتوایی یا محافظکار برای 620.8 پارتیا فنلاندیای راست 620.1 و پارتیا سوسیال دموکرات آبسروکاتی مارین 619.9 دنگرتنه. پارتیا گل فنلاندیا وکی سروک هلبجارتن تمام کری جبو آواکرنا حکومت گرنگیا خواه جبو بره وبرنا ولید جدسد پارلمانتران پیوسته بهتری صد نوا کوالیسیون که ده کم ببن حتی کو بکارن حکومت آوا بکن. پارتیان گو هلبجارتن 2019 بداوی کرنه دسه جهن هری پیشینده پارتیا سوسیال دموکرات، پارتیا فنلاندی راستی و پارتیا هفبندیان اجتماعی بون. Päättynyt ja nyt vielä puolustusministeri Kaikkonen
وزارت پاراستنیا فینلاندای دستور دا ارتشی گوستینگ شوت آف دیوید جه اسرائیلی یا وکی سیستم کنو یا پاراستن آسمانیا پیدا بکه. وزارت داخویانی نویسکی یا پروکری دوها گوت بهای سیستم پاراستنی یا تخواستن 316 میلیون یورویه. Of course we are all very much worried about the situation in Ukraine, Finland. وزیر پاراستن آنتی کایکونن راگهان گو اف دست سرکرن وش بو هزین پاراستن یا فینلاندیای کپاسیته یانو آوا بکه و هدفین پر بلند بشوپینه. کایکونن دست نشان کرد گو فینلاندیا هاور دورکنو یا اولهیه ده به ادعا و دم دریج پیشکفتنا کپاسیته یا خویا پاراستن ده دومینه. دمان بجار دبه ترساندن او بمپیکرنا مافی مروفان ناوی ترکیه نابه یا ریخستنا جواکی فریدم هاوس دیار کرکو دولت مروفان جه دروی ولاد دروین زیده دبه ریخستن دست نشان کرکو چین و ترکیه جه وان دولت سرکنه سازی خواست جزا لسر وان دولتان بین فرس کرن. ریخستنا جواکی یا سیویل گو بگرانیش علیه دولتین یکبویی ین امریکای و تی فینانسه کرن راپورا که کومالی کولینی اشکره کر و بالکشان سرزاختین دولتان این لدر و سینور گوزی دبونه. فریدم هاوس راگهاند گوی سال 2014 و 854 زختین لدر و سینور این 38 دولتان تثبیت کرنه. ریخستن دیار کرد گوت سال 2022 ده 20 دولت کت نوا هولدانین بویرنگی. لگوری سازی بنگلادش و جیبوتی یکم جار کت نوا هولدانین بویرنگی. فریدم هاوس دا خویا کرن گوش بویرن جه سال 2014 و هاتنه تثبیت کرن جه صدی 30 جیج آلی رژیم چینی و هاتنه کرن. سروک فریدم هاوس مایکل آبراموویتس گوت تاوی گو پرسکری کتی روژه ویجی حکومت اوتوریتر هولددل سر دیاسپورا در وی ولید خواه امروین لسرگونه هیم بیتر خودی کنترول به. در راپورت حکومت چین، ترکیه، تاجیکستان، روسیا و مصر وکه کریارین سرکین زختین لدر وی نتوی خواه تینا پیناسه کرن. لگوری راپور حکومت ترک 132 جاران زختال در وی سینور پیک آنیه و هاد دست نشان کرن گو ترکیه دم جارا زختال در وی سینور ده پشتی چینه در ریزادویه مینده. در راپور دش دولتین دن این جهانی هات خواستن گو پیک آنین و آستان کرنا آلیکاری اولکاریل وان حکومتان فرض بکن دا کو داویل زختال در وی ولید بینن. بری بینرین هجا به روزانه لفرانسا خوابشاندنی گرسه پیکتن اوجه جبو گراوا کو کارکل لدجی حکمت ایمانوئل ماکرون داینه دست بکرن او بریارن حکمت ین کو دخوازن ایدی تقاعد بینه ج 62 دربازی 64 بکن لنواب فرانسا ج علی کارکران و به تندی تشر مزار کردن نه ج امبری خوابدین لپاریس او دوان کلیان ده جارکدن دیمنین پفچون او آلوزیا لپایتخت پاریس درکتنه پیش. بری بینرین هجد نشامه داوید جیب دما کل جزایری نمیجکیا تراوی دهات کرنده پسیکک هلکشا لسر ملی ملا او وی کشی لنوا تورین مدیا جواکی دنگ ودانه که زیده چیکر لجزایری د نمیجا تراوی ده کلین دلگرم هاتن دیتن لمزگفتا ابو بکر الصدیقیا لبردوش آرو آرید جایجی د دما نمیجا تراوی ده پسیکک هلکشا لسر ملی ملا ولید ماسا ملا تبی کوپسی کلکشا سر ملی ویش نمیجا خوا دومانت مسال سر مدیا جواکی دیمن پار وکر او ها گوت هم ج خودی ربه هم ج خودی ربه کو حیوان ج خواندنا قرآن پیروس ریز دگیرن د دیمن ده هات دیتن کو ملا پیشی ج
pisîka ku hilkişa sermilê wî eciband paşê pisîk hilkişa sermilê mela û xwe avête erdê. بینرین هجام لور دیگهجین داوی بولتن آخوی جهانو دبیجین حتی سبا جاره کردن ورین بیچیا و بمینندنا و خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بن.